Dobrodošli v nov video. Začela sem ga malo pozno v nedeljo, ker je bil cel vikend poln montiranja, streamanja in poleg tega pol nič drugega zanimivega nisem uspela delati, niti kuhala nisem. Ker vedno, ko imam tak zaseden dan, se mi ne da, oziroma nimam cajta kuhati in si pol kaj na hitro naredim, tako recimo biftek ali pa kak sendvič, šejke se zdaj ful delam, tako da ja. Letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La, 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 oh, oh. La, 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 oh, oh. La, 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 la. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging them all in the tree. And I've lit my house. Tukaj sem se že začela pripravljati za live stream in da si navedno naredim čop, sem si naredila kite, te se imenuje Dutch braids in sicer v bistvu začneš z normalno kito in pol počasi dodajaš in pomembno je, da daješ pramen spod, ko pleteš kito, ne čez, zato da se pol vidi kita, da ni na not obrnjena. Ja, malo prakse in se navadiš, sicer jaz si ne znam teh ful tesnih narediti, ampak so za silo. By the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La, 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 oh, oh. Oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again. Dobro jutro. Jaz sem po konci že 1 uro in lotila sem se Mikinega WC-ja in poslušajte to, ne vem, mogoče se še komu to zgodi. Začnem pucati Mikin WC in vmes mi budilka zvoni tukaj v posli in gremo v poslo ugasniti budilko in pol me to tek zmoti, da pozabim, da pučem njen WC in grem pomivati posodo. In pol ugotovim, da imam vse nametano in začnem organizirati moje predale. In pol pogledam v hladilnik in ugotovim, da je treba hladilnik pospraviti, spucati, organizirati in sem to naredila. In pol vmes sem bila, fuck, jaz pučem njen WC. Pol sem ugotovila, da so smeti polne in sem vse smeti začela pospravljati, medtem ko posoda še ni bila dokončana. In moj hladilnik tudi še ni dokončan. Ja, 10 projektov odprem čist mimogrede, ko me nekaj zmoti. Da, grem zdaj dokončati. Sem se pa odločila, danes, vsak dan si rečem, danes bo pa umirjen dan. Danes pa ne delam nič. Sem si že cel seznam napisala, kaj bom delala. Tako da sem si kar čaj naredila, nisem ga pila že ful cajta. Kavo sem vmes pila, čaja pa ne. Tako da, ja, v glavnem. Po eni strani komaj čakam, da je cajt po božiču, zato ker bom tako malo generalno vse pospravila, zorganizirala. Bolj se gre za organizacijo, ker zdaj, ko nimam cajta, se mi zdi, da kar mečem stvari in ja, garderobo moram pospraviti, omare za pospraviti, tudi kuhna, pač vse tako bolj zložiti, zorganizirati, v klet moram stvari znositi. Ko je bila Nina prejšnjič tukaj, mi je prinesla ta kozarc, je rekla, da ga je mogla prav vzeti, ker se imenuje Jasmina. In na dnu ima to rožo in sicer bil simbol, ki krepi širino zaznavanja, smo odprti za priložnosti, kar je perfekt trenutno za mene, ok? Bomo pili vodo zdaj iz tega. Včeraj sem še ta drugo božično voščilnico naslikala, 2 še moram narediti, vam pokažem, kako je to nastalo. The wonders of life
got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belts. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arms. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year, drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Ok, prva postaja pošta, nek paket me čaka, ne vem kaj je, ker nisem kaj naročila, tako da bomo videli. To je to, halo. Ja. Ok, seveda nisem še nič jedla in kot že 2 tedna nič ne kuham in sam jamram. Spomnila sem se, da meni kolega rekel, ne grem probat v McDonald's fish wrap, torej ribji zavitek, tortilja, kakorkoli. In to bom zdaj naredila. Kaj je to angliško? Mislim, meni je nerodno, ko prav angliško povem sam. Živijo, en fish wrap, prosim. Ja. To je to. Halo. Ker nerodno mi je reči pravilno angliško, ampak ne bom pa rekla fish wrap. Živijo. Ja, hvala. Ja. Ok, bom naredili test, ko grem v garažu City Parka, ker moram tako neke stvari vrniti, pa par daril še iskati. Tukaj zdaj ne bom stala, pa še gužva. Ojoj. Dejmo. Se še kdo pogovarja s prometom? Ko bi me le slišali. Kaj se je to? Zakaj stojimo? What the fuck? Zakaj je to tako gužva? Sem zasrala, da sem sem šla. Sicer ni najbolj svetloba, ampak dajmo probat. Kako se to sploh je? Nikoli še nisem jedla wrapa. Nikoli še nisem tega jedla v fitnessu, ja. V Macu, mislim, da se tako naredi.
Nisem še do ribe prišla. Mislim, da je tudi sirnet. Majoneza, solata, paradajz, sir. No, fiš. Kje si? Ok. Sicer piščančjega še nisem probala, tako da ne morem primerjati, ampak. Sem pa pogledala, ima 420 kalorij. Ok, jaz mislim, da sem z City Parkom opravila, dobila sem, kar sem hotela, zamenjala stvari. Mislila sem, da bi šla še v Miller, ampak bom šla jutro v Alejo. Ni treba, da se na en dan, pa Aleja je itak bliže meni, tako da bom šla zdaj v fitness, pa da se pol v miru spravim in pripravim na stream, pa še kaj naredim, kaj skuham. Mislim, da je bilo kar uspešno. Zdaj se pa že gužva začela, ura je 10 do 3, tako da zadnji caj, da gremo nazaj. Moram ta balon nafilat. Sem prišla v klet, pa prinesla sem končno do te ostanke mačjega drevesa. Ja, to bo za streamček, ker bomo imena gre pisali, če bo za nove naročnike. Doma sem ampak se malo modi, hitro sem si naredila shake proteinski. Prej sem si riž skuhala, zdaj sem si pa še piščanca pa stročji fižol. Da bom imela pol pripravljeno, da ni izgovoril, da ne kuham. Fitness je bil super, dobila sem par daril. Jutri, kot sem rekla, grem še v Alejo. Pol pa mislim, da bi mogla biti konc. Vam pol pokažem par stvari, ki jih lahko pokažem. Balon sem nafilala, ful je večji, kot sem mislila. Sam je cute. Po moje je glih bilo helija. Ja, zdaj sem si pa glavo prala in imam točno pol ure, da se spravim in posušim glavo, ampak se bo. Danes delamo Lego kocke naprej, Home Alone. A bo dokončam pred Božičem. Težka bo, ampak se bomo potrudili. Verjetno na streamu ne, mogoče po streamu, bomo videli. Glavnem, sedimo pol, ko se zrihtam ali pa po streamu, ja. Evo, stream je končan, Lego kocke ne preveč. Zdaj sem si pa zagrela hrano, ker sem tako lačna. In sicer basic, stročji fižol, piščanc, riž in mešana kisla solata. So hungry. Mika rabi attention. Mika, ej. Mika, me paziš ti? Če stan tu, po noči tu. In nogice. Pazi. Nogice ti. Evo, dobila sem ta lep limonin planerček od Moj Vibe. Lahko si pogledate na Instagramu ali pa na spletni strani mojvibe.si. Glih pravi cajt, ker še sploh nisem imela planerja za novo leto. Ni lep. Ful je cute. Imajo še druge, ampak ta je tak za mene primeren. Nalepkice. Čas zame, na off, fitness, ne ostalijo, ne pozabi, rok za oddajo, razvajanje, potovanje, sestanek. Nice. Moje leto, moj vibe. Alo, pa še to mi je všeč. 1 leto, 365 priložnosti. Let's go. Ful je teh afirmacij, kar je meni ful všeč in tek pozitivnih misli, motivacijskih misli. To je ful dobro, res na dnevi in ideje za darila. Glih včeraj sem si v koledar pisala res na dneve. Bucket list, perfekt. Strojni koledarček, to je tu dobro. Potovanje, ok. Kot sem rekla, že po moje zadnji 2 leti govorim, da hočem malo več potovati, ker nisem bila že z letalom itak 5 let nikjer. Tako da 2023 bomo potovali, ok? Ne zdaj ono ful, ampak bolj kot zdaj vsa leta, ok? Le to. Kako dobro. Ful dobro, vadbeni koledarček, to je perfekt, ker zdaj sem spet nazaj nazaj v fitnessu. Finančni koledarček, wow. In bolj imaš tukaj cel mesec. Imaš dneve. Kako dobro. Spet naprej. Pa na vsak mesec imaš par idej. Kako dobro. Ful nice. Tako da, hvala Tjaši iz mojega Vibea, ki mi je poslala ta planerček. In zraven sem dobila še verižico s kristalom, da bo z mano na moji poti.
kristal čistosti. Mislim, da je napisala, da je to moj rojstni kristal. Mika! Ne! Tako da, full cute. Ok, sem gotovila, da vam tako skoraj nič ne morem pokazati, kaj sem včeraj kupila, ker je večinoma vse darilo. Razen ta majčka iz Primarka. Lahko je pač majca, lahko je za telovaditi, ima tudi to, taka rjava. Pol pa, ko sem šla v New Yorker zamenjati oziroma vrniti nekaj, sem si vzela to, tak dolg pullover, ko je v bistvu pullover obleka, tak malo oversized. Sicer ni toliko oversized, zato ker je XXS, ker niso imeli več, oziroma ne. Ja, XXS niso imeli pač večjih, tako da je tak fajn, čisto pokrije, pa lahko imaš samo ene pajkice spod. Da moj svinčnik za obrvi sem si kar 2 kupila, ker jih toliko porabim. Pa eno novo bovlico za peč, za kuhat sem si kupila, ker mi jih vedno zmanjka in tam ima še merice not. Tako da, ja, pa taka baby pink je. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little present shop. When the bell on the door. Moje random kosilo, biftek, francoska, jajca na oko, pa še kruh za pomakati. Na mojem božičnem krožniku. Jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so. Ok, jaz sem doma, naredila sem si shake kot ponavadi in zdaj bom počasi naredila to testeninsko solato. Najprej bom dala kuhati testenine, samo da pogledam, koliko jih imam. Ček, za 2-krat bi bilo fajn, da imam. Če nam pa ene druge vzela. O ja, super, njih prav. Lahko bi se rekla, da bo taka mediteranska, recimo, razen koruze. Nimam kumare, ampak bom malo bučo popekla. Tukaj imam te posušene paradižnike, olje, pol imam kaptuno, beli sir ali pa feta sir, limona, še svež paradajz, koruzo bom dodala, lahko dodate čičeriko, pa olivno olje bom še dodala, mogoče malo kisle smetane, da bo bolj kremno. To se še nisem odločila, ampak tako pa, da bom imela pol za večerjo pripravljeno, pa pol še ekstra za jutri. Če se mi kaj mudi ali pa kaj. Nazaj sem, zdaj pa res imam 99% stvari, sam zaviti še morem in ja, naporno, ampak bo. Zdaj imam pa še uro pa pol, tako da se bom počasi spravila, nem še, kaj bi z lasami naredila, bom ugotovila nekaj, najprej pa shake spijem. Mi je zmanjkalo mojih proteinov in sem imela še te na zalogi, zaprte še in sem jih koma najdla v omari. Dosti so podobni, mogoče imajo bolj čokoladni okus, tako da, ja, so pa dobri. Did you that everything would change from now on? Yes, from this Christmas on, this Christmas on. From this Christmas on, it's gonna be you and me decorating the tree. From this Christmas on. We forgot what you came for, and in the coffee shop just next door, we talked for hours on end, and somehow we knew that we'd found something true, and that everything would change from now on.
Dobro, probajmo. Taka malo kremna, malo sveža. Nisem dala pol koruze. Dala sem ta beli sir in se mi zdi, da je ta sir kremno naredil. Buče so bile še malo tople, pa testenine čist malo in ga je kar malo stopilo. Evo pa imam večerjo in jutrišnjo kosilo pripravljeno, zelo hitro. Lahko bi dala tudi balzamični kis, ampak sem dala limono pa olivno olje, pa čist kul pa. Evo, stream je končan, nekaj smo naslikali. Nažalost nisem dokončala, ampak bomo jutri. Zdaj pa že ful pozna ura in jaz sem se spravljala pospravljati, darila organizirati in zdaj bom posnela pač, kaj sem kupila komu, ne čisto vse, ker še nimam vsega na kupu, ampak to seveda ne bo v tem videu, ker gledajo pač vsi moje videe. Tako da sem se odločila, da bom vseeno posnela, pa bom pol, ko bojo že vsi dobili darila, vam bom dodala v video, tako da vam pokažem, ker ste eni rekli, da bi vseeno radi videli tudi po božiču. Tako da počasi organiziram. Oziroma, eno stvar vam bom pokazala, ker jutri prije moja lasnica in sem tak mini paketek naredila. Paketek. In sicer to vrečkico sem dala eno čokoladico Lindt in sicer ta je z slanimi mandli, veganska je. Potem sem še dodala eno to kremo za roke od Aphrodite Holiday in pa ročno naslikano besek, ki sem ga naslikala lani. Se mi zdi lani, ja. Tako da je tak mini paketek. Grede solata je bila dobra, mogoče sem pojedla malenkost več, kot pa pol. Mislila sem pol. Posoda me še čaka, to bom še pospravila. Tukaj malo gledam YouTube oziroma Twitch. Kaj spanka. In ja, pa se vidimo jutri. Glih sem se vzehala in sem se vzela, hodila sem še deliti misel dneva, glede na to, da je december dosti tak, bom rekla, stresen cajt, recimo jaz osebno imam ful več dela, kot ponavadi, se mi zdi, da je ta misel oziroma nasvet dober, bom prevedla, tako da mogoče ne glih najlepši. Pogosto mislimo, da je produktivnost samo to, da delamo, torej delo, ni samo to. Produktivnost ni samo, da delaš, ampak da delaš v pravi smeri, torej da se odločaš, a me ta stvar, ki jo zdaj delam, popelje do mojega cilja. Tvoj cilj je lahko tudi to, da nabereš novo energijo in produktivnost lahko pomeni tudi to, da počivamo. Ni vedno produktivnost, da narediš čim več v dnevu. Se mi zdi, da sploh mogoče starejše generacije, tudi jaz sem malo v tej generaciji, ful povezujemo produktivnost, oziroma da čim več moramo v dnevu narediti, da smo kaj vredni, drugače smo leni, drugače smo za nič in smo veliko več, kot samo to, da delamo. Tako da malo se umirimo, se usedimo, ni treba biti vsak dan na polno produktiven. Jaz imam ful problem s tem in recimo, kadar mi ne rata narediti ful stvari, mislim, sploh nisem kaj naredila danes, bla, 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 we'll be fine, ok? Upam, da ste uživali, se vidimo v soboto. Še en bonus video, ker hočem še enega objaviti v bistvu pred božičem oziroma na božični večer. Tako da, ja, upam, da ste uživali, pa se vidimo. Čau!